Hello. Sochuk Mau, Sister Genevieve. Welcome. Isngaba pilpitolong Hernan Perawach. Welcome. In the name of Jesus. So, karanya nga child clock ni open clock walo. Sochuk Mau, Yulinta. Sochuk Mau. Welcome in the presence of the Lord. Karanya nga child clock. Sochuk Mau, Lian Maloy, Poleng. Muna child miniature Tapeluwe. Kalangan coach. Kalangan kiyang coach and so mau so chicken run watch muna pan. Son malel clock to wawake. Let me know po na clock is chukak kilang so chune clock. So chuk mau sarapain masamaw sang kwam. Dionisia Sochuk Mau. Welcome in the presence of the Lord. Awije. Sochuk Mau. Naikulokach mapuan. Teleler kulok walo. Ko and so ma pok chailen chapiata chaili open and so chicken run watch so chuk ma ka rusie kumaila kan me soche pacho wanis ngay ate Christina Ferdinand ngay min sa puerak matelenim pacho Maui match broadcasting sang Maui and so watch clock walo Maui time Hawaii time. Kalanganan coach, kalanganan kiyang karusia, puya kiyang sa umaw, magmail pilkak pilata, mailen kak tulong ng perawat pagchailen, payaw taut kipene, masanen coach ang child. Ailinin kin kaparan, makchild kin pirta, rong masanen coach, pil, muna child pilpan meirla, child pil rong masanen coach. Amen. Eri muna ipantula chay kapakap kalanganan ko mo yung main coach pilpurong at partepan ko puromoy kaping kiyong komoy tuwan yisir tuwan sa pul mamurosan tuwan sa pul mamulimpak may ininin ko walap ininin patch sapul mamukupuran mak kupurang kalangan makinin sansal po na at maur na niya weuran
So chokak chokot isang ach kapkap ngay komwi, we kita makomu ya yung kich nanach meur. So we say kich so chukan ran which ngay me ban pause sa wil mamu masen o irailagan me bilban karonge komu mamangi tame anane ne we umong yung kongajin. So we say kich masen tong kich pesen kak we ki tame utan kuprom yung kich nane we ran. Melel so chicken ran what sa will mong message on kij and kaksain sa long kij open ta message sa langach at mong yung palangin wasen kak ese sen kakaleti revelation so Lord pwede kom ka chin masa ni yung kij kasali yung kij makomu ye sa pul mong masa no ye komu pupu sa kakwata kata sang chapilelumui kopromui so chamakak ese wane chela blol richa masapan we ki masapan ronga sang sabul mamungin sarawi akan refill on kich tama kupromi kalangan ki yung komo me ko rusye chain sa umaunan pero wach kaprawong komo yach katun korus Numara na ach on Jesus Christ amen ket nga coach mensangan ran watch ye first time live to nan pero watch eri ikola ipil meditate ipil wiya meta we tanga magchale ko pena mensangat eri song yu may ipil men share ipil kalangan ko po anso may kota po online temenan messenger yu ikilang atame anytime share niya katurok so open ta opportunity on ye in pilporeng share ranet heri main sangok child ko sa yatwan Wayne coach karapen Christ akach to pureng kapureto way makchild salong asani chapyo through atam atame imenew yang child so chicken ran watch ni sa uchugan ayo iwiye tay pigaman tay MNI nephew kin mau ko kota pe on page cho kin we rong ka wait kan makin ko kota ma mi se ye likoy pa cho ye to sang pe on pe nan January riyaisak utan chichi lau makmail mese likoy akin mororo chapi I nephew niya ko to lel sapach inancheyo na emergency inancheyo na operating room so irail operate isang most of his intestines masala kan luwe kiti akis chemen konaksang niya umpoyo ko lawasang kainin no puen kakmonge kainin la so kap nga coach pues manage ngon lenki sa magchild kinta anan choror special need pak chocho ikin kilangata linganan coach po na meur pueki ikasampalin kichayla chay kamele le coach and innocent kichaylen sochak sintaut achay kamele le nutan tami banta utan melel poson okay muna ibanto la nanutan tami ban share I pilmen share cha meur puegi ya living testimony on kich penine I meur niya ko to anso machok check an operator ako sa yayang may cancer anso machok check an kin ko to kaukawewe so mawech akin kilkilang tungkich erikinta ichu cancer murin rana kay murin operation kalanganan ko chapil kay lailta murin mo anso lelanso wech akin purpure man wini chemotherapy aptame akin koso yakin claim sanga niya murin palo lelran wech may maular okay ikin tali yairam imawala po
Jackie ya po to kapakap kanya imawar. Okay, so kap nga coach. Ni sa uchi ko uye iti rech uye rong eu message ko ay uye te nga ipiliang uye rong. Sarapin man ni sa chunon we ki ekin kalap share po page at niyat me swana. I really admire you and I praise God for you. Isoche sa sarapin manage personally, puya kiyaw pulopul. Puya sa karyang tirinaramas sinpon pe iwewe ki puya kisang niya itatok naman wuni. Anso me uye sheshero i kosaya ay potan kapakap. Anso me na kamera ula nga po ito. Isoche pilwewe ki all manage. I thank God for you. Apo kinikilang pompe. Yes, me numeo kotalang text. Okay, ni ay mimi pompe. Anso me kilang aramasakan niya kitay koros kin niya chay tuweche. Tami panta kasawi ki aramasakan. Ong ye iban kosoy melel. Iban lo kaya melel puya kitame melel. Imakin kasaleta dengan coach. Okay? And so making mo kulmimi pe wampe kin kilang all manage. Kom kachin kupuray ya kupurmak. Ikin kilang ikin metawame iaramasamen me. Ong kichay men pe wampe kichay kinta. Momweta tong chay men wak chay kinta stuck up. Ayaw ang so me apo to ko so ya. Ay po pan kapakap. Ang so me kilang ata olo utan ew song na change. Tuweche ew song na say ray meur. Pueki tame kichay so chagin kasuk. Kichay lap kilang raw ya tame kichay chukasuk. Utan na uya me ko chmako puryang moy. Apan sa wat niya chay uya sa ulang uya me ko chmakaperan. So I vote prasang tatok. Imen utan share ke so chikach. Pueki imen share on kichay tame uyawi. I put prasang tatok ngayari utan when I feel purya mo excited. Inta wa ko lang kakinesa ole anta. Yes. Inta ole ikinesa pe umpeya. Met utan is so changed. Utan na work lang kaite atene. Mehnia Pelien Lamalam meyang. Inanan chiki chaya pilpureng eso chita kisumo ya teta Mehnia Pelien Lamalam meyang. And so watch a yuti. The rime men share on the chase so you can run watch. And so watch it a work it tami banta atmosphere. Ime kareta imen share so you can run watch. Mehnia Pelien Lamalam. Okay? Yeu peitak makachay sa ulang kalap ko sa iyam. Po Mehnia Pelien Lamalam meyang. Mehnia momot sa meyang. Kumail kanyang kilang kaston monster-in-law. Monster-in-law, may bayang kilang kasto, it's a comedy, it's a romance. Ikinyang perang kilang po utana ka perang kasto. Lima minang kasto, mother-in-law, po momakan me kin wiwuya na may ito. Kichay kang kilang sangan mom kay kin wiwuya me. We're so sick of it. Okay? Ikakinta me imeninta mamentan pureng intangye Mehnia Lamalam meyang te Mehnia momot sa me ko sangye ikakinta ikakyang inta tameli sarapin ako saya. I'm so sick. I'm so tired. I'm so sick and tired. Utan ngay pa nga kita rong so. We're so tami paninta. Anyways, ma kachayl pane sa East Jesus,
Kecil ban sola itak amenya momotso temenya lamalam pelien lamalam meya. Okay, kap nga coach. Acay loralatan so chicken ranch me ikaw na bata me men share. Kaya din penin sanay Holy Spirit imetawela anso me ipitak ipitak yang ye. Pemenya lamalam menya pelien lamalam meyang. Utani utangay gilgilang la na ay po ito son parle may saksama still asking that question. Aramas tabi out there makin pilpepetak. Menya momotso ta menya pelien lamalam na kusang niya. Okay. Okay, you is Jesus. Okay, iban wata kayang kachay nan puken matu iralaut isak wano ira chukuchuk isak silukoti. Okay. Memen memian apok sarawi ayang watak. Wasa makamimi. Jesus ar kach lang wasakis luman kani man Siseria Philippi wasaw ap kaina mo ren sabul me chumpetang ko masani. Tame aramasakan kinintaki tuwan ni naramas. Easy. Iraila risapang pachowanong. Ekay kin pachowan makomi yei son baptize. Son baptize. Ekay tene Eliza. Ekay mesermaya. Te emen so kopeko. Jesus kay na marerail. Akumail. Ismakumail wuyakin ye. Simon Peter ap sabang pachowan. Komo me masayaw sabulmen coach yeyas. Jesus ap kachin sabang ibanu tuwasach. Tame aramasakan kinintaki. Tuwan nay naramas. Easy. Okay? Tame aramasakan kinintaki. Is Jesus. Okay? Pues makachay pa na sa is Jesus. Kachay sola pa nitak. Amenya Pelien Lamalam temenya momotso melapo ko sangye. Okay? Pues yechi Pelien Lamalam kan. Buddhism, Muslim, Islam, Krishna, whatever you call it. Okay? Terin Pelien Lamalam. Chay bilka kinta me momoto insakaw peleo Pelien Lamalam. Okay? Ikamelele. Ipereniki. Okay, a group of people pa kon pene. Tame imen kasale yung kachayl ko wasak sech. Pwede ki Jesus masani. Wasak sech kasale yung kachayl chepta. Wasa magchay chepta ni mensango. Kingdom of God. Kingdom. Okay, so kingdom, kingmen owe you. Okay? Klang wasame repasapang ka, renta mako wame Elisha. Who is Elisha? Prophet. Eka yinta mako wame Jeremiah. Who is Jeremiah? Prophet. Okay, so sapong. Kay teni. So ko peko. Okay? Ako tu wasame Peter Simon sapang anta. Komo me masayaw sapulmen ko cheyas. Okay, you caught it. Non-markimen. Okay? Pues, ma kachkito sabul me way kingdom you supposed to be a king. Mai prophet men area such a qualifying tame pan mo yaw. Okay? Area kasampal ka chayle nese yamamwe. Okay, so makchay pan compare yung Pelien Lamalam Christian tet Christ. Kachay so juga comparing Christ on kamelel chekan. Pukita. Okay? Pueki puta iray share min word of wisdom kay teta. Apsoche men Israel me mekila ni Israel followers kan.
soche men Israel me poula soche Israel men Israel me promise yang aramas ko me tiparail ko poy kitaran cha soche men Israel me promise Israel way wasayo mirabang ko wala nothing. They just die like us. Okay? Area ka sampal ka chailen ese tama ka chail kin wiya watak o tama ka chail kin wiya koso iya. Pamain chocho ka chail ima kareta ka chail so ka kayo pene ka chail saulang. Puya kita ka chail ka compare yang ka chail Pelien Lamalam. Okay? Christ kachto kachkito kingdom you. Okay, eso che puksarau so che wasayo me katete me Christ kachto wato Pelien Lamalam you. E kachkito government. Okay, tami pan I wasaw me pilmen sair. Makachail pan kataropuenan Isaiah 2:1. Isaiah iralaw 2 rechuk wono may kak takalan no may puksarawikan po chaila nane ese tame melel po ime kareta ka chaigin pupsang nan kiya po yeke ka chay so chowewe ke okay Isaiah iralaw 2 rechuk wono ekos kosoya Kisinsarikis iputiyang kachailer na chail puchakamen koyang kachailer o epan kachin wiyala kaun epan nan maran kisong kawait kupurakang wasalapala piye sam pachapat nan markian pepul sapul me manaman pan wiyala pala o pepul pan pachapat nan sapul me way epan kachin kaunta wasa nintuan katauto kan nan markitepich o sapulime. Okay, so ni kosain wayo nin sainsal cuenta apan wa a government on his shoulder. Area katete yung kichaila nana wewe ki yamaman kingdom o government. Okay? Tama ka sampal ki kichailan wewe ki kingdom no we kichailan kak wewe ki kichailan teyer compare yung kichail Pelien Lamalam po ima kichai salaka ki ukipene. Okay, we are one. Kichai korusye doesn't matter. Mehnia eten ang momotson, Ephraim, CMF, Protestant, Catholics. Come on, we chaila nane open ta mesa chail kan. Chail pak chocho ka chail kilang tiyang che wasat. Chaila nane kilang way tay. Okay? Kasampalin kingdom and government. Okay, so Syria pan wato government you. Okay, government in kingdom and court. Okay, ime kasampal ko wasami watwata ko po. Ekoti sang tene. Jesus ap kachin masani met pay ko wa Simon. Nain son po kaite naramas makasale yung ukmelel pochach po semay makachkach nan lang. Ermet ipanin tayong po ko wa pitcher pay pelapeo o pong pay pelapoch ipan kawata ay mumotso o mela sa chupan kakalaweti. Forget about it. Chay watak nuwayo. Nuwayo tene. You, Peter, mewewe ki sinchakay pepo. And on this rock, on this estrenta, you, Peter, on that rock, and on this rock, mewewe ki on this mountain, paipalap, whatever you call, ipan kawata ay momotso. Okay? So momotso kingdom. Utan iperen kita making rapa kita making titiarata. Okay, child pan anane check ya work pesang in government in kingdom
O ya work person in government in democracy. Okay, may ibang ko sa ya democracy. Aramasakan me pilata na Israel leaders kan. Israel pan. Uya takosanti kan o kita lang ismere pilataw. Me pilataw pan distribute ang aramas. So, Senate ko. Kosanetita President kamanalak kapule ang aramas. Tama wongki sangki kingdom government kingo me pan appoint na chon tatongkan ime ekasampal ki wat nan soni sa klimaw sa kuno tene ngay me pil kumailta kaiten kumail me pilyeta ngay me pil kumailta okay ngay kingmen ngay me pilata is me ban tatongki nanay weyo kaiten aramas me pilyang ya po nan marki ngay nan marki men ngay me ban pilata ni chon tatong okay so chon tatong ko child iglesia the church child me uya senate pukita kingo pan kitong child ya kupure child the church me pan distribute ang aramasakan so ekasampal po child en wewe ki me Christianity the Christ kaite kin Pelien Lamalam no it's a government it's a kingdom back chocho I'm frustrated pugita makachay pan sawas pene yawana pan kaperen o kansanamaw apso ngay iban mimi ngay katilek isa chokak yang kola pros puiray pros o ngay pros men kasi chokak yang kola pa cheng friom patapata kasi chokak ko to patang kita me ke isang friom come on nintuan ay wewe ki moy ban yang ya ko rap it's the truth ikin karasayang may ban kola chepta elementary ngay learn mo inin chung APC okay ngay kola mo in cheptao I'm not putting down people and so what marain loud lar up and so magchay ko to nan Catholic we are told song kay me kasantier magchay ban mo ya okay so aramas meno nan puksaraw ibasa niyo song chororto kawata protestant okay so pros pilel limite okay yech erkokota ong yan iperan ki I don't isuchuka chapan ki menya momotso me peusa masanen coach ima ka sampwali ne iban watak puksaraw puin ka kasi menya masen me mele lo menya melka maramaso ping wiwiata pe na ko saite utane mele le koko sang nan puksaraw ime menterpe ko wiara kan rong ko laklang ma mele le ko sang nan puksaraw ipukon ka chay sa ulang akaitenin rongo che en labe batak che mi bang ya rong pue ngai pros ai pros pue tame bang ya wi ma aramaso alimito mi che wasakis eri wasami bang pilchengye okay ime ikin karasayang me iban naksang high school yana na ko la muin yana na ko la ekisale high school ko la college okay pue may iban mimi chen nan elementary iban mga tangat la mga pwechti muin kapatcha may iban ale isuchelel song physics sabe geometry okay so ekasampal ye melel pue ma aramas me patapataki ye wasakis chemelel ye ay wasami pampilel ye wasami pampilchengye eriya kasampal rapaki tame melelen masen coach imen eukiyang kichay sa uchikin ran watch rapaki okay kater lipili ki wasa ko rusia so lara mo excusing so rapaki coach puya kita kakakota online kakakota on YouTube patak makamen patak lo kaya pumpe terpon YouTube patak nan YouTube lo kaya why okay
So kasampal makaklang atame ko questionon we back pesang puksaraw yo mele liu tame ko sa yaw. Okay, back chochok jay tao. Turuan son batak likam pang ko tok jay jay kwasa. Ap yet ki jay likam pok jay batang kit kay den tame kupurong coach tame utan mele lang coach. Eri ma kecil mewya church kecil ban distribute tame kupuran coach on aramas. Okay, so kau na ban masa nong kecil ban peuse yung aramasakan. Imagine ma kecil se sarungasang coach, kecil se sarungasang nan markiyo. Yawan tamak kecil ban peuse weso bang kawi kecil la. Ikin pak chocho ikin uya kapakat ko ikin pakela tiran chon sarawi teta imi bang ko saya we ipen picture isang pengay koto rong masa no purala pak chocho is cho we ki आपको चाहिए सोचे कसंपाल की बाइबल स्टडी चाहिए सोचे कसंपाल की kasakul Aku tana kasampal. Kalangan kiyang coach maurin wan paron sanel. Kalangan kiyang coach maurin Jackie, Sister Jackie. Pweki brother, auntie, or whoever. Karus ye makin wiya Bible study. Meso chokin pangata makin wiya nan chupweki. Ta iwana mail totok. Open pesang poren meseye inkak. Esela tama utan melelen kupuran coach. Okay, so eso cha matter, maso cha title, makisako sa mimirem, share it. Kater kolokol tama mimilrem. Kuya kumay bang uya kolokol. Tami bang uya kan gana yaban mela. Okay, yanana kapulaway. Puyan pilwiyaw tao. Okay, replenish. Eri ibene ukiyang kichay sa uchikin ran wech po utani peran kita ilang ata po ito uyame ako chilaw to ngay more even though I don't know them personally utani ikabang kiyang ko chara more when match pueter pil rey and kiyang kichay ang sa umaw chaylen pil purang watak tame puksarawi nasa niyong kachay sa uchikan ran watch kap nga coach kalangan kiyang coach me korusye so is me Jesus is he a prophet maong kom ka consider kachay Pelien Lamalam Christ Pelien Lamalam yung eri watiki esoche qualifying that kingdom may wato may ima crown ima king okay po may kecil karasayang Pelien Lamalam chikan area there's no kingdom because they're just prophets they're just philosophers aramas kay melalokongte aramas kay makapukpukta makauno kapuraita yang mo muna chay pang karasaki yung Jesus karasayang coach aramas puko nana aray kapukpukta sang reyang coach aray wewe kan ko sang reyang coach aray lalokong kan sang reyang coach erimi imen sherong kachay let's put aside Pelien Lamalam kachay korosiw pene pukchaylen kak sherong raylakan mesaik noon wewe ki tuwan way watch o tuwan non-mark manage. Okay, may ininin mau. Ibe, anso mi ko sa iya personal relationship o nga ramasamen pagkanesela. Ikaga isela ramaso, miya song ko'y may peran kere, abil miya song ko'y may bank lang at amis chunon peran ki. Coach manage, makabanan ko relationship o Ichachal chay bang kapkaping puya kita soche suwat coach re. Memau koros puksaraw masa ni memau koros sang reng coach. Eri kalanganin coach I hope kachay solar paninta
Apo Mehnia Pelien Lamalam me chaki usang ye. Te Mehnia Pelien Lamalam me wan peron sanel usang ye. Okay? Chaite changala nan Pelien chiak te tange kan magchail. Chaila nane ese o peuseta me utan mele. Live by it. Okay? Memor ke yaraman kilang lang ko instrument yangi kuini ko po. Ayang free o may yang pon pay ministry. Kailangan coach o kailangan korusye makachta te pachota pon nan perowach chay kapaka kailangan coach kailangan komu yo main coach sabil puranga cha partisan komu kapinki yang komu tuwen sapul mam masen sapul mam revelation on kich tuwen melelen nis komu tuwen melelen sapul mam yeros Jesus me komu kaunen men como coach men como kaunen kaun coach akan nan marki kan sesu juga compare on komu emen kit pon sampa pues oche men makarani komu makapeng kichata komu makapkata me korus kareta sekalangan kiyong komu sapul mamu masa non kich sapul mamu kawewe yay kapagapo Lord makampangka chin open pesang Ach mata kalautela, ach men rapakin komu ach men esela, tuan waywech o tuan nan marki men nech komu, me ye komu, o tuan ach pan memor o yamoman ach pan pataki yung irailakan tuan waywech. Kalanganen komu, kaprawang komu chakaping koros wow, koros lingan, en kawang komu chakalep, namaranach kaun Jesus Christ. Amen. Amen. Kalanganen korusye upang mau.